अहानबदे यamna मरुइब अपडेट खरा थमजगे BS ATM गी वहाई न कुकी अमसुंग जोमी गी मरक्ता नुंगनांगबा पुंगनरे अदुगुंबा वहाई हाइदनबा जोगमना ATM दा वार्निंग तौखरे Nscn IM गी डिप्यूटी अतोकिलोंसर BS ATM सुरासनपुर खक्ता ता कुकी सिंगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानबदा सौगतकनी हाइरुबो वफम अदुना मरम ओरगा कुकी अमसुंग जोमी गी मरक्ता नुंगाइनदबा थोरकले अदुगुंबा वफम अमुंगन हाइरुदबनी हाइना जोगम तांगबालना BS ATM दा अकनबा वार्निंग तौखरे सावबना मई हौरबा जोगुम बांगबालना थादोरकपा चेरोल अमना हाइरी BS ATM ना फोंदोखिबा वाफम अदुना जोमी पुरुपता सावना सिंगदबगा लोइनाना पुरुप असिगी मियामबु खोइसावना पखले मतुंग तारकपदा असिगुम वाफम अमुक हन्ना फोंदोकलोइदबनी करिगुंबा असिगुंबा वाफम सिंग असि फोंदोरकपा तारबदि मतम चुपगी ओइना वांगांगबा यादनबा मचिन फोचिनगनी ग्रेटर नागालैंड दमकता मंगलिबा मंगलान अदु अरेमबा तहन्नबा थौरांग कयासु लौखतकनी हाइरी अमरोमदा BS ATM ना हाइकी कुमजा लिसिंगम सावपन हुमफुगुमदोइगी परिंग बर्मागी जनरल ने विन कुकी लिसिंग कुंथ्राता थोरखिबदु मणिपुर संगलखिबनी हाइना वाफम केनु की प्रेसिडेंट PS हाउकपने इबा जंगलेंगम हाइबा लाइरिकता मयक सेंगना याउरी कुमजा लिसिंगम चावपन मरफु की परिंग दसु म्यांमार की मिलिटरी जुंता ना कुकी लिसिंग कुंथ्राता थोरखि मैतै अमसुंग नागा सिंग मियुबिगी मिनुंगसिद युमफम ओरगा रिफ्यूजी सिंग अदु संगजफम पिखिबनी कुकी सिंग ना थमोय सिंग रिफ्यूजी मथक खंगदोकपगी थौरांग लौखतबा मतमदा तुंग कोइना सनगदबा मोंगदा इंगतपा फियम पुरपंगमगनी हाइना सुमहागना फुंगदोखि मरम असिदा सपर माइना सब डिवीजन ना कोनबा वाफोंग विलेज लोंखोंगमुन एरिया दा थारंबा पोपी पंबी सिंग ZUF ना मांगहनख्रे Nscn IM की BS ATM ना कुकी मियाम ना तालिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड असि चुराचंदपुरदगी हेंदोक्तबा ओइना उहल्ले KLLA Nscn IM की डिप्यूटी अटोकिलोंसर BS ATM ना फोंदोखिबा वाफम अदुदा कुकी मियाम ना तालिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड असि चुराचंदपुरदगी हेंदोक्तबा ओइना उहल्ले हाइबा कुकी लिबरेशन आर्मी लेटखोलुन KLLA ना यानिंगदबा फोंदोरली हिरमसी मतंग KLL की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी जालाइमंग कुकी ना कुयक पिदुना थादोरकपा सेरोल असिना हाइ कुकी पुरुप ना तालिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड असि अखोइगी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अमसुंग सेल्फ डिटर्मिनेशन युमफम ओइरिबा इपाइपु सिंगना थंबिरंबा अखोइगी ngमखै कुकी मियाम के अयाबा याउदना मणिपुरी स्टेट ता पुनखि मतंग असिदा BS ATM ना थमलखिबा वाफम असि अखोइगी डिमांड असि चुराचंदपुरदगी हेंदोक्तबा ओइना उहंदुना कुकी पुरुप की पुवारी अमदि सतना लोनचट कयाबु लाना वहन थोकपीरि हाइरी चेरोल असिना मखातान हाइ कुकी एडमिनिस्ट्रेशन मनुंग चना लैबा नागा की लमसिंग असि ग्रेटर नागालैंड दा पुनखिबदा काइबा लैते अदुमकपो उखरुल मावम सुंग सेनापति दा अखोइगी टेरिटोरियल राइट्स तानबगी वाफम लैरोइ आर्काइव अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेकॉर्ड की मतुंग इना कांगपोकपी सदर हिल्स अमसुंग टेक्नोपल चंदेन असि इपाइपु सिंगना थंबिरंबा कुकी की लमनी हाइरिबा मफम सिंग असि कुकी की निंगथौ सिंगना कॉलोनियल इरागी ममंग अमसुंग मतुंग दा ngak selaga lakhi kumja lisingam samapon mawdrag ni thui lisingam samapon mawdrag humdoi de Nscn IM na kuki singi mathakta satharkhiba mihak mipun gi thabuk sing aduna aikoigi miyam asi ipai puna thambiramba lamsing thaduk laga chenaki haiba lamsing adu atopa kanglop na khunda laita khibadagi lamgi oiba chayena ba ama sauna lairaki kuki miyam na kaidawung de ipai pu singna thambiramba lamde yasinna bu wafam lairoi pambai ama natragana amana aikoigi territorial rights phangna hotna gani haina su zerol asina makhata na phongdorakli मेक्सिको की पोखाइब की थौदोक्ता अंगांग मरी याउना कुलहुमदोइ सिरे अवांग थंगबा मेक्सिको की सोमानवा स्टेट ता लेबा डिपार्टमेंट स्टोर अमदा थोखिबा पोखाइब की थौदोक अमदा अंगांग मरी याउना मे कुनगुमदोइ सिरे हाइना लोकल मीडिया की रिपोर्ट सिंगना फोंदोखरे कैपिटल सिटी की वाल्डो डिपार्टमेंट स्टोर खंगहौदर मै चकलखिबगा लोइना मनाक खामबा गाड़ी कयासु मै चकलखि थौदोक अदु थोकबगी हेक पाव फंगबगा रेस्क्यू वर्कर सिंग सिंगसिनदुना मी कनबगी थौक चतकी रेस्क्यू वर्कर्स सिंग थौदोक थोखुम दगे असि बाक्सांग कुनि थुइ फंखिबगा लोइना अशोक अपन नांगलबा मी ट्रामाथुइ मनाक नक हॉस्पिटल सिंग पुखतुना लाइकनखि अहान बफंग रिपोर्ट की मतुंग इन ट्रांसफॉर्मर अमदगी मै हरक्तुना डिपार्टमेंट स्टोर द पोखाइबगी थौदोक अदु थोखिबनी स्टोर सिंग अटैक सथरखिबगी खुदम अमता फंगबा लेते हाइना अथॉरिटी सिंग कंफर्म तौखरे मथंग सही मार्च 19 फावबदा माउस की इहौ लोइसिलगनी अमित शाह मथंग सही की मार्च 19 फावबदा माउस सिंगी इहौ मपुंग फाना लक्ष्मण बंगमलगनी हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फोंदोखरे कुमजा 2013 दा माउस की इहौ कनबा डिस्ट्रिक्ट चामगा कुनगा तरुक लेरंबदगी हौखिबा एप्रिल था सुमनगी डिस्ट्रिक्ट 19 खक्ता हंथबा ngamle मफम अयाम माउस की इहौ मपुंग फाना लक्ष्मण बंगमले हौजिक माउस की इहौ कल्ली हाइना लेंगांग लौरिबा डिस्ट्रिक्ट सिंग छत्तीसगढ़ की बीजापुर सुकमा अमसुंग नारायणपुर अदुम ओइनमक मथंग सही की मार्च 19 फावदा लेबाक असिदगी माउस सिंग इहौ मपुंग फाना लक्सिलगनी हाइना यूनियन होम मिनिस्टर ना NDTV दा पीस इंटरव्यू अमदा फोंदोखि सिटिंग MP MLA चामगा यांखैगा माथोइ नुपी की मयोक्ता सत्थबा क्राइम की केस मायोकनरी
Laibak asigi sitting MP amasung MLA sama yengkhai mathoi nupi gi mayok ta sathaba crime gi case mayok nari haina Association for Democratic Reform ADR gi report na phongdokre kumja 2019 amasung kumja 2024 da pangthokhiba mikal sing da sitting MP amasung MLA sing na Election Commission of India da pisilaki affidavit 4809 gi manung da ADR na affidavit mari lising mari Sadru Katara Humdu Yingsin Kimadu the MP Taraga Amusung MLA Sama Kuntraga Manga Nupi Mayok Sataba crime singi case Mayok Navatinaki, Sars Quidi Mayok MP Masing Quidi Yamna Levi State West Bengal na Weri, reporter Matung in West Bengal sitting MLA Amasung MP Kungamanga Nupi Mayok Sataba crime gis Sars Mayok Nari Andhra Pradesh ki oina MP Amasung MLA Kungamatwi case Mayok Nari Orissa ki MP Amasung MLA Taraga Tarit case Mayok Nari Hairi ADR gi report adun high sitting MP amasung MLA Taraga Tarukti Nupi gi kai khumna manghan ki bagi case Mayok Nari sahi tara dagina life imprisonment fawba gi chera phangningai oiba case Mayok Nari basing gi manung de MP ani amasung MLA Taraga mari yauri political party singi marakta case khwai gi yamna Mayok Nari basi BJP ni party asigi MP amasung MLA Yankhaiga Mari Nupi gi mayok ta sathaba crime singi case Mayok Nari Congress ki oina MP amasung MLA kunga humdai gi loinana Telangana Desam Party gina MP amasung MLA Taraga Taret case Mayok Nari haina ADR gi report asin amakata na phongdokli State na salaiba Jenims Hospital award apana pik thalle laying balak pama masana mabu pithakna ba ka lairamje State laingak na salaiba khwaidi gi sauba ana laying sing amu oiriba Jawaharlal Institute of Medical Science Jenims Porom Patra laying balak ba Chajen bising gi angam mabu pithakna ba to khaiba ka amat lairamje haina RTI gi khuthang da khangba ngamle Imphal West ki kwa kaithal moirang puren laikai de sanjembam anan maitai ko mi mana thaki ba RTI gi paukhum da Jenims authority no wafam asi phongdor khibani haksang phibam tonga laba mi sing na Jenims taleng balak pa da makhoi gi tamak to khaiba washroom laibra hain hangki bu hang magi paukhum da institute asi gi director professor L Osara ning na phongdor pagi matung ina asi guma makhali khudong saba amata leite haksang gi phibam soksilak laba non communicable disease patients sing amadi senior citizens sing leng na bagi to khaiba Casualty room su laiti haiba RTI gi paukhum da khambang am khilengak na miyam da kana ba phanghaliba Pradhan Mantri Jan Ayodhya Yojana PMJAY gi makha da phanghaliba hidak sing maming khanghalak na ba hangkhiba wahangi paukhum da Jenims ki director na high scheme asigi makha da pirba hidak sing National Health Agency na State Health Agency ki kuthang da pirakpani Jenims ki karam ba ka da air condition ki khudong saba phanghanba gi haina hangkhiba wahang amagi paukhum da hojik phaba gi oina di air conditioner yawa ka ama ta hospital asida leitri haina paukhum piraki PMJY gi makha da corps fund oina kaya yamba senpham pi tharakpa leikraba gi haiba hangba da hojik phaba gi oina di hiram asigi matang da senpham ama ta pirakpa leitri haina paukhum piraki Kumja 2018 ki November thadagi kumja 2025 September kunganipan phawda hospital asi kaya yamba senpham thatharakhrabage amasung Jenims Forum Part amadi Directorate of Health Services Lampen Part Samjin sajanbagi thabuk paikaliba contract sing kana no haina wahang paukhungbada hairiba matam asigi manungda senpham amata kaitharakpa leite haina phungdokhi ana basing leng bada sijananaba Jenims Hospital gi ambulance kaya yamna leibage amasung haukiba sahi manga gi manungda hospital asina miyoi kaya da ambulance ki kudong saba phangan khrabage haibagi matangda hangkiba hangi paukhum da hospital asigi ambulance mari lei adu patient khudemu ambulance season hanabagi khudong saba leite haiba paukhum piraki computer camera CCTV camera printer ICU machine OT machine electric item ultrasound machine ECG radiology CT scan patient blood test machine amadi X-ray na singba electronic item amata PMJAY gi makha da laikhiba leitri haibadu RTI asigi khuthang dagi khangba ngamle tongan balal holup ani gi kedar ahum phangat khre security force ki kambuna hoki October kunthra ga ma thoide lamdam asi aina thingtra balal hu KCPWG gi kadar ama farwa mi asi gi maming malem ngan ba maiti LS watem ba sahi kunthra ga ma thoi kawi jiribam district police station gi manung channa gwan thonde gi housing ni Imphal East ki singjami police station gi manung channa kona khungnang khongda leiba mayum de gi phabani hairi farwa mi asi micha miyam amadi government gi College na singbada namtuna cell khomba gi thabak ta senaba mi ni hairi mangonda gi mobile phone ama phagal hairi amarom da ngarang aina thinkrabul holup RPF PLA gi kedar ani so security force ki kamguna phagal hairi phagal aba mi ni dudi bisal asom LS nanau LS momosana sahi kunga mari kawi laifam sagolban moirang ler amadi maibam roki sing LS khongbom sahi kunthagani pan kawi sagolbam mabudau mantri Laikai degi ni hairi miyo animak masa gi mayum degi phabani hairi makhoi degi magazine gi kuanana point kuntraga ni thoi gi pistol ama IED ama di detonator ama mobile handset ani Aadhaar card ani phagat pangamle haina police ki paw asina hai
Jiribam Police na lupa lising humdraga nithoigi biar kensing fagatkhre. Jiribam District Police na satharakpa drive ki manung chana ngarang numidang wedam Jiribam ki manung chana lengak pokpi police outlet post ki manakta lampi da lakpa gari sing check tawbagi thabak chathaba yana singnaningai oiba mongda lakpa gari amadagi biar ken kaya marom pakat pangamle hari police ki pawasena hai gari adu thi humbagi thabak chathaba matamda lupa lising humdraga nithoigi belu ogedaba ken biar sing fagat pangamkhi hari